constituency along BJP asong angbong kachetonte ang thek nangiklang. MP Barim Mahem Kateng Kingdom Diuri Inti Acholapen Asomaratum MP Barin Berensing Intiapan Dia Kachohang. Rongpong Monteron along Aradatum Kachilenganatu Kisum Gachetongna. Aprangsi Karbi Anglong Life Prime Time Kilang Arato Anfans Tami Nilihin Pen Cardom Nang Pajer Eglo Cardom Nili Birta Thanbang Pisami Bhamilin Teron Pinon Arju Ikta Birta Angton Ben Peki outcry pensi Kopili constituency along Ongdung BJP Aradatum MEC Pawan Kumar Rai Murdabad Pu Kehang Tarampen Kapinrem Paidopon MLA Kilik Api Ong Nangte Bok Ong Ajo Rat Charia Song Tum Do Thek The Sang Thek The Methang Asong Kachipa Hai Vek Jiaphan Kiklem Kedam Kachiting Asonsi Thekpon Lo Bonta laso angbong non kachari bon kang tangkring BJP asong angbong kachitonte angthek nangklang etlo lake Kopili constituency along MEC Pawan Kumar Rai methang asong angbong mate methang amunit atum pensi kisung chetong nangkoklo pini Kopili constituency kaparlo hajaga fair po adimalong BJP asong Kopili mandal committee amayalong MEC Pawan Kumar chetongdun ahutsi ongdung BJP klembang atum peki Paklang Ponsi, Pawan Kumar Murdabad Pusi, Kehang Tarampen, Kapinrem Padopon. Halapu, placard along Narendra Modi Jindabad, Sarbananda Sonawal Jindabad, Himanta Biswa Sarma Jindabad, Tuliram Ronghang Jindabad Pusi Hang Tarampon lo, Bonta, Pawan Kumar Rai Murdabad Pu, Kehang Taramat He Kupilo. Laso aputhak alanglitum pherangki athengno kapachinia tengki MEC Pawan Kumar Rai ahin pen board committee ke senga hu thangnat mai thai pado depin pen aning hangaling alangli aning ke hangamuni tatoma phansi ke pek ponpon lapen ningkan ke thom angbong thangnat akachin thora sai claim pon pe pusi ningjerinti Chethan pon me BJP asong angbong arlo pen kache tonte kido ang theki Kopili constituency along pensi ang thek nangklang daklo Lason thak si kapre constituency along ta dokok ta hai muthe chepaklang dak hai he puphan chotlo Khiruni pen Mohonteram Karbi Anglong Live Diuri Inti Kamatha Ajakong Kawia Kiso Nangkachipur Ajok si MP Abarim Ahem Hormu Hortar Phalang Nodam Longlok Lopusi Adon Arapatum pen Lamthe Chepaklang pon Dokmoka Police Station Kaparlo Kangnek Tombiarong Amekar Diuri Inti Kamatha Ajakong Kawia Kiso Kachulonglok Ajoksi MP Barim Berensing Inti Ahem Ahormu Halang Nodam Longlok Lopusi Achor Jimarong Bharpi Lapen Adon Arapatum Ben Lamthe Chepaklang Pon Kedamtang Chitini Phai Ingkora Hiniarni MP Barim Ahem Inut Diuri Inti Po Abangpu Ludam Choksi Hem Ahormu Lapen Hem Along Kepasangkok Inowa Agari Aglas Thengpidam Etsi Penangan Panhok Tekanglo Bangso aputhak achor lapen adon arapatum charjulong si ningduk chepaklang ponlo Diuri Inti achor lapen adon arapatum pherangki athengno ka ningja tengki ningkan lipho aprang Bangalore an kachong dadam ahut pensi lapuson Kamatha Ajakong Kavedet akiso kacholonglok ajok methang karbiaron penta penang an se chelang ponlo bonta kimimitet ajok doktor alongle se chelang lamji pustami tangka mahakadure ajoini lapuson si chichaknang prong dokoklo Lo, sila. Cilang bom lah. Sige lah, hema se karbiasian ke cilang itu lo. Ke doktor lo ngacilang han ke awastha bedet lo latunta. Poisa tangka biya joini kidu ka joini ama. Cilang tek der lo se hema se an karbiasian ke cilang itu lo. Sini litumta kadok be tumta citong anam ta hoi la dia. Ahok lo, laki keso, laki cipu det dikit lah. Aci tu sini ne, ta so we. Non silang bom lo ta jo ki dia song si non di pu song da du. Masuk ide le. Methang aron pen se kachilang bom ajok penang an arji kiding pen ke keso kachipurta avidetlo laso ajok si mepo bon pupen hemta kiduk la pen milita honghap hongru akiso kedoko ajok nangklem piabang avidetlo
sai kachongda damjia phan hem pen barlu sita kopai kelang no pen kiso ga chipu thu det pensi lapuson chemanang lolasi abarin mp la pen karbi arat do ana phan sitami nang dia vek thapusi diuri intia chor jimarong pharpi la pen adon arapatun dia kacho hang alam the chipaklang pon dong mukat pen samsing inti karbi anglong live non malum so dihena mo phan bir time ton bon exenang humri dam ikha Dipu rong supialong kicheng sik mate non hedjong kangpumi the tidy town dry cleaners and launderers sakula dalong nanglitum anam ki jumpen blanket mate kachioma pik kachin thanga peri osomar aperi karbia pindeng peseleng pini pekok lapen kaprek aperi ke chogabar sai long ikji lapen nanglitum jongsi akula dalong kedam jia phan apor duredat pusitami matha ikri bangso akula dalong pen ke thon ke banabar sai setami long ikji Lasi humri damikha the tidy town dry cleaners and launderers along. Adim lake Dipu Ronghelan Don Bosco Higher Secondary School Adung. Dihena mopi puthot birtar jupon thu iglanang Singhason constituency kapalo rongphong monteron aralatum ningkreng barla aparhut kachileng anathu akisunga putha karbi anglong life ka humrida mahut penang an akisung ke boyalam nangchthandun Kedamtang penang ana ningkan pen Singhason constituency kapalo rongni aradatum mesen kachileng atowar ka vedet ajok kedam kewang anathu penang ana kisung chetong nanglo La rongni aradatun hithi borwa kedam kewang Charlie also maratum school kedam kewang lapen jasemet ke sokyun e ahut kachipon kachiwan ahin thedung akisung chitong nang koklo Chitini phai ingkora ke thomarni karbi anglong life ahin pen dim aklong an ka humrida mahut hadak aratum nang kachithandun atenge nilitum kachileng bera to waralong sarkar pen karwar la pen retaining walai skin sitami dengponlo bonta inud rat sai claim bang thu center asor rajan te so abang sai ke claim kidam ke sai oil pen ke claim nang jeron an ke papleng pledat ajoksi pini nilitum lapuson akisung phonang kok lopusi ningkang samse chepaklang pon Son constituency pen ni tumphan isi la sobang so alang roy kachelat je phan scheme nang pilo lake 17 lakhs 85,000 an scheme nang pilo ladak an pen ladak a contractor bang rajen tisu alang center asor siku alang li si alang li hin si labang so akam ke ki ot so na jalo jo Amasi nili tumbang ke hola akam kimu puhut pen la bangso akar bhar ki claim cheng hut pen stamini tum rong asar pen cheng lok nili tum mukhyar tum stamini tum than pari dun bomlo jela daka dolong la bangso akar bhar ke nang tum claim dam pakaning athe alang roy la bangso alang nang kili ajoring tangrak la posi nang le tum claim ji pulote claim pakanu pusini tum hosut Prabjin pen jong si puthot nang selam thuthe pulote nili tum rong arat thur pak pen kang sai padu ponang kok poputa alang li tum pherang ke athengno kachingre nalam the nang chepaklang don lang hin pen sarpang ring ti karbi anglong live Corona ke sokang ar thumuchot ang thek long si state sarkar pen hukum ki piateng si Karbi Anglong district along da Kedoan school Kangpudun pangcheng ponlo Det PR lo kangrang group kaphere meme corona vulpen kachere mate kajapajok thekja phanpura kedamtang therepo achiklopen det piangkang Kedoan school college lapen university kang happa doponse methang ahem pache dokliplo
Bangso corona akeso masap so kang ar mucorang thek chetek longsi tiri pi sarkar hin pen kedoan school college lapen university kang putu ja hukum kipia tengsi asam sarkar hin pen ta asam along kedoan school college lapen university kang putu ja phan a hukum kipia tengsi kang pu padupon lo Chiklojon trogapi puthot Charlie Osomaratum lapen lothan bangatum methang school araje chethek longlo Dipuarong Sopialong Setame Gov Boys Higher Secondary School Chandra Singh High School Don Bosco School Pendanglo Ajhak School ke pinipen ingkupon jailo Laso along Sorkar pen kapin khararona tengsi angho adip lapen ripachar samsi school ahem pachilut ponrentilo Sorkar pen kapin khararon thanbang atom school hemalong dengpon pema phuthak Karbianglong life pen Chandra Singh High School principal Arunima Pathagaphal Karjo Ahur Alamthe Arjusina আজি আমাৰ চন্দ্ৰ সিং তেৰণ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ডিপুৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত থকা এখন অগ্ৰণী বিদ্যালয় তাত আপোনালোকৰ উপস্থিতি দেখি আমি সন্তোষ পাইছোঁ আমাৰ যি এজ পাৰ আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ গাইডলাইন SOP মতে যিখিনি আমাৰ শ্ৰেণী নতুনকৈ আকৌ পাঠদান কৰাৰ কাৰণে যিখিনি আমাক আহ্বান জনাইছিলে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তাৰ কাৰণে আমি যৎপৰো নাস্তি চেষ্টা কৰিছোঁ আমি বিদ্যালয়ৰ জ্যেষ্ঠ শিক্ষক দুগৰাকীমান লগত লৈ ৰুটিনবোৰ আমি সম্পূৰ্ণ শুদ্ধকৈ তৈয়াৰ কৰিছোঁ আৰু ষ্টুডেণ্টসকলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি হোৱাটছআপ গ্ৰুপ অনলাইনৰ যিটো হোৱাটছআপ গ্ৰুপ তাত আমি সেইবিলাক প্ৰেৰণ কৰিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জ্ঞাত হাৰি জনাবৰ কাৰণে অভিভাৱকসকলকো জনোৱা হৈছে যে স্কুল ৰিঅপেনিঙৰ যিটো ব্যৱস্থা চৰকাৰৰ তাত আমি সঁহাৰি জনাই পেলাই এইখিনি আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ বুলি গাৰ্জেনক জনোৱা হৈছে ষ্টুডেণ্টক জনোৱা হৈছে তেওঁলোকে যাতে স্কুললৈ আহে আৰু সেই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই 21 তাৰিখৰ পৰা 21 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আমি বিদ্যালয়ত সময়মতে উপস্থিত থাকি গোটেইখিনি ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছোঁ চেনিটাইজেশ্যনৰ ব্যৱস্থা আমি আগে স্কুল ৰিঅপেনিঙৰ আগে আমি কৰিছোঁৱেই যিখিনি পাৰোঁ চৰকাৰীভাৱেতো আমাক কৰি দিয়া নাছিলে আমি নিজে ব্লিচিং পাউডাৰ আদি যোগাৰ কৰি গোটেই স্প্ৰেয়াৰ মেচিনেদি ক্লাছৰুমবিলাকৰ চবে কোণে সেইবোৰ ব্লিচিং পাউডাৰ ছটিওৱা হৈছে Chethan ponmi bangso akorona avur penajo chiklojon trok school kang hap kling ma joini Charlie Osomaratum penangan tikuk nang dolo lasilaso phuthak sarkar hin pen kopia war saitong kedeng ponjilone moa por holsi chini dunpo News report Rosan Hanse Karbianglong live Tangte pini prime time member takila 5 kang ton iglo domi thakme ajoke me